uma ngifika kuleli tempeli bajabula ngendlela esimangaliso bebona umfundisi ade bagcina umfundisi uthi avakashe emathempeli basikasike abafundisi balezi lapha ebathini abaningi bayitshela ukuthi ngizophatha inkonzo ngase ngithi inkonzo engiyiphathi namhlanje kodwa ngicela ukuthi abantu abalapha ethempelini nginikeze inkonzo yofakazi basho ukuthi balandeni lapha babezokwenzani lapha noma bazokwenzani lapha ayehlala phansi yasuka indoda yokuqala yathi mina mfundisi into yangiletha lapha ebandleni ngayithanda kakhulu leli bandla kona wonke amabandla ngakhetha lona ngoba ngithanda ukuthi liyibandla lesizulu lesintu amadoda ayabhinqa imkhele omama icholo nedwaba ngathanda isintu ukuthi leli bandla alisitahlanzeka wayesehlala phansi angeke inkulumo yake kodwa ngizocaphuna izihloko ezibalulekile entshumayeleni yabo babeyishona kusukuma omunye uthi mina mfundisi into engayithanda kuleli bandla ngabona indebo abantu balapha ebandleni bahamba ngemoto enkulu banemizi emihle abafile bafike kakhulu baney'nkomo eziningi engicela nje mina mfundisi ungithandazise kona ngibeke uNkulunkulu ukuthi ngicela uNkulunkulu angathi angiwinisa ilotho ngibe nemali wayesehlala phansi ake ngibuze wena uzofuna lapha ebandleni yini ozoyifuna lapha ebandleni okuhle nomusa kuyakulandela kulandela wena akuwena okujahayo kunemehluko phela ukulandelwa yinto nokuthi kube yona elandela wena wathi kusukuma umfakazi wesithathu owadala ukuthi ngivale inkonzo uthi lomfakazi wesithathu uma isukuma uthi cha babumfundisi umvula inkonzo osukuma uqala uthelela ibandla lesintu elenza izinto zesizulu kanjalo nami ngayithanda kakhulu leli bandla babumfundisi into ngayithanda kakhulu kulento ade yisho umvula inkonzo indaba yesintu ngathanda leli bandla ngoba leli bandla livumela ukuthi umuntu agane isithembu yena babumfundisi benginsizwa nje asemhlabeni eqhonywayo cha ukhona kulona ihlazo ayetshela makhono waphela sesontweni uqonywa nje masilona ihlazo umuntu amisa iduku waziwa intombi yakabani ukuthi iqhube kabani ungafani nalezi intombi ezikhona namhlanje iqhuma abantu babe u10 endodeni eyodwa insizwa eyaziwa ukuthi iqonywe kabani insizwa bekumiduku uhlizwe elinye kumiduku uhlizwe elinye mina benginsizwa eqomisayo engicela ungithandazisela nje babumfundisi kunye engathi uNkulunkulu angibuza abafazi abaningi wena lapha esontweni uzofunani wazwanzi omunye nje watshelwa olabantu ngengahamba ngesitimela New Line mashumayela lapha seJerusalem manzi udlule izinsizwe ishaya ubhiya nentombi ishaya ubhiya zithi nentombi ishaya ubhiya zithi hey awusaprogana ngihamba ngile kaShembe ithi siphelile utshwala ithi yabona mina mase ngifuna ukugana uhamba hotela intombi kaShembe kanti ngani zethu sigcinele aba hayi
lapha nje esontweni uzofunani. Uthini uShembe mayiphendula lo mbuzo engiwubuza kini? Ingoma ka57 nangephendula. Ingoma 57 uphendula lo mbuzo uShembe engiwubuza kini. Njengoba silapha sizofunani. Thini uShembe ngithi ngengoma ka57? Sayifuna Sifuna indlela yokuya ekhaya siyayifuna sifuna indlela ekhaya kuJehova inkosi yethu lewo mdali aliyezulu lapha ngeliba uma ujaka kakhulu phambili ngemali hlala nje la ukhona okuhle nomusa sekungilandela ake ngitshela abantu ushaka kazelanga unosipha ingane imoto enkulu imizi emikhulu imisebenzi yonke lento esifunayo ayizele nje kodwa lokho asipha bona usuke etshengisa thina ukuthi akayena umuntu okuhle nomusa lezinto mawukholwa wenza lento sengishilo ufika isikhathi sokuthi ukhoyise uphelele uye emgidini uye esimayweni zonke lezi busiso zakwehlela okuhle nomusa kwenze njani kakungilandela ayizeshebe zonke lezi zinto odindaba zalo Shembe yinye lokuthi avule izulu lakhe asifake ezulwini lakhe ngoba sinomsa kaNkulunkulu uyazi uJesu wafika emhlabeni